Poštovanje, poštovani gledatelji, poštovane kolege, dobrodošli u prvu ovogodišnju emisiju U žiži, Udruge studenata komunikologije i novinarstva Komuna. Naš fakultet Hrvatske studije proglašen najboljim humanističkim fakultetom u Republici Hrvatskoj. No bez obzira, neke stvari bismo željeli promijeniti. Koje su to stvari, pogledajte u idućem prilogu. Ništa. I bolja ponuda ovih programa za Erasmus. Ne bih se složila sa koncepcijom znanstvenog i nastavničkog smjera, jer zapravo znači da studenti koji su na nastavničkom smjeru da nemaju priliku učiti više o znanstvenom radu. Možemo ići u Dubravu bez gaženja blata. Da se više ljudi upoznaju sa radom udruga, rade na simpozijima, studenti sami prezentiraju na tim simpozijima, da se ti sadržaji snimaju, da se sadržaji digitaliziraju i prenose dalje putem YouTube-a. Stvarno ne znam ni sama što mi htjela. Pa možda udaljenost. Malo su odvojeni od ostatka grada i malo su daleko. I eventualno da menza radi duže. Pa promijenio bi ko prvo da je malo bliže, naprimjer da je u centru ili tako, jer malo su te linije autobusne komplicirane za druge studente koji žive malo dalje. Definitivno bi promijenila lokaciju samog fakulteta da je bliže centru. Ili ako već ne možemo promijeniti lokaciju, da promijenimo, to jest da povećamo povezanost autobusnih linija, znači ili Šenomerca ili s autobusnog kolodvora, da ne moramo toliko sjedati. I naravno da menza malo dulje radi. Da, ja bi isto da menza radi duže i vrijeme referade je malo nezgodno. Rade nekako dvokratno. Pa trebalo bi promijeniti sadržaj kada nema predavanja, jer studentima obično bude dosadno i nemaju pojma šta će raditi. Nemam pojma, stvarno ne znam kako ti kažem, meni je sve dobro. Ne treba mi menza toliko, kužiš, ne treba mi referada duže, ne treba mi nič, meni je dobro, nemoj to snimati. Evo vidjeli ste što naše kolege misle o našem faksu, uglavnom su reakcije pozitivne, no opet ima nekih stvari koje bismo željeli promijeniti, poput lokacije fakulteta, koji je na nepristupačnom mjestu, te rada menze. Iako je naša menza, to svi znamo, najbolja u gradu Zagrebu, da malo duže traje, nikome ne bi škodilo. Do idućeg gledanja, hvala.